e mo e whaatalo whātu Samoa I lo mai mo maile nei tu lao le afiafi. O ismaila mai mo se whaapoponga whale nei lau Samoa talonglongo mo le whaai unga ole nei vaiaso. I tala tomoa, e 5 ali ima tuma ita ima malo le malo. Sa tau aina la toto spasi I le tai awana le na. Se whaapoponga lea ole nei report. Ile mai ayo los fulfan vaiaso awa onga safianga ye mane ali imatma itai. Ole so le salo ya ile Faauuina ilato. E avea mali imatma itai mamalo malo. O se va inga le ile fatumulia yo office Leoleo. I inga wo ai mai sepa anga almatanga alwenga sa awai e moni mawina le aso faptua. Na amatalia le porkalame le sauninga lotu. Oho lepa. Ole vaenga na mafai ai ona o ina tangata malato maua I le tula fono se fudu ale tu. Oho lepa. Ole no fuanga na feinu ai ina watai mose le papa. Oho lepa. Ole vaenga na mafai ai una lato ai le manai. O ina mtua manino ai tangata o le tua. Le lofa le mabai o le tua I lana taita ina. Ai pe tai na uanga mose mo le fase fu wasu. Ina ia mawhai na sota yatu I le tua I le whaawa wina o le malanga. Na manatu ai tangata mawhai loa ia arona. Tatu fia ia se tupua tatu te ifo ia. Ina ua taliu mai mose mai ta wina tulanga ia. I le o langa sa o loto tangata ua whai lama me loto iai. E ui lama ina lato sele I mele lei. Ai le ma whai o na wau ia ai lo lato fina watu I lo lato lama lamona. Lama natu Israel o horepo. O le vaenga lea o lo lato tofi mai le tua. Ai na whai loe mose I tangata. Ele ai ele o repa le nuu na fasino mai tatou ele tua tatou te ai e tatou te anga mo kanani tatou te le fea ngai ma fa fita uli ma fa ngai le ala ai au na tatou ta pena I nei mo le fa mo ile nei mafta o te manatu mo o tou le vaenga fa tolu I le fa masina le sa ta pena ai ele o whainga luenga o tau mai yisi si o manga SS ina ia mawhai o na whaato tonga ina o tau mo le malanga whaawa o mawhai o na tau au ina tu la whana o mawhai o na tau moa le malosi o le tino o le mafau whau manisi o vaenga I mawhai o na tapena ina tangata
e whaagawina le tāpena o le malanga a wai le whaingofia le ala e tau watu le taunu uma. O le minister mtanga luenga sa saunoi saunanga autu masaya whawhetaya i la tau nei mo ngā luenga whita sa whenga iai a wā lava leo whoino ala tau tiute e tau tua i le atunuu. O suru mo waifi mota e pei ona outo e whapopo atu ma whamanatu atu pea i ate outou lo outou na whatausi o le malu o malo. Rono winga e malu tanata uma ia outou e malu whapewhia e malu i tau sisi whaamaluina ma whaatinoino la outou au na e ala i ala o tu la fonu kata mai whaamaonu whautauta mo tu mau walalo ma le lofa e o noa mas whaetu au au whaanga ina lo walauina e whain e nisi tūlanga i o maafia e le ingoa o mitanga luenga ta wale ai mātu a ina nuku na lalfa o lo tapo ia o tau whaima o tau ina le nao se leo leo ta vale ma le le whautauta le le ma le o le walauina o e leo sa ngā luenga e tau lava na o le mau ai o sautupe pe tau rangi i fo ilo tangata ai o le walauina o walauina le tua e vea e te au ona tanga luenga leo leo whapipulanga le ona te futa ina. Mo le silafia e tau se lau whase fulu i la tau sa tu ina tutu si tarusanga i le taimina whasalau ina i awanoa. Pei ta ina mai ai o ilo ilongan matanga luenga. E na ole ono se fulu walu i la tau sa filifilia. Ta ua le sunga i le sui komisina. Ia pali i Mona Lisa Keti. O le neiwa senga sa tatau lava o na se fulu fitu vai aso. E whaatau ta iai a onga. Pei ta ile te longa luenga sa whea ngai e matanga luenga. Wa afuai na si itia vai aso anga i lua se fulu whaa. Mai le nei ono se fulu walu e se fulu tasi la tau sa le mawhai ona whawawina nei awa onga. Ona onisio fuafuanga i pe ona whaamanui ai inga luenga whawai taimi. Whaatasi ai ma fuafuanga whaale ainga. Ta ua le sui komisina e whaapea. Ua se fulu male tasi o ta maitai e tolu se fulu male ono o alii. Mai le nei lima se fulu male fitu. Ia onisi sa whaapea ona ngā lulue i mitanga luenga le malo. Ia ai mai se ai foi ia o pisinisi tu maoti o isi vaenga e lua se fulu maleono ia o ila tau ia o fatu a fa mai a la tau wa onga ia ele i maua foi se tulanga ia o le avanoa e fatino ina ini ngaluenga o le totelo le nei vasenga mo le silafia ia o ila tau nei mai upolu e to alima o le vasenga le nei ia o la tau ia o sui mai le motutele i sa la fai. O le nei fo i vasenga mo le silafia. Ia o le tangata pitosili o na matua ia po o le recruit officer e fase fulu ma le fitu le matua o na tausanga. Ua maitino ai le nei a o onga. Ia o le tūlanga i le ta ua le matua o tausanga. Ia ai o le loto ina ia nau e whatau nuu le nei a onga. O tusi pasio i la tau whaapea o na a o ina i titono le nei vasenga o le e toa wha i la tau mai le vaenga le maritime, to o lua mai le vaenga le whaili, to o tasi mai le vaenga le dock management unit, ma le to o lua mai le tātou au o nanga whaafale pui pui. O tolu i la tau whaapea o na iea la tau whailonga po degree holders, e to lua mai le tātou universite i fiti, ma le to atasi mai Filipino. E to wha i lātou whaapea o na iea lātou tusipasi mai le universite o Samoa, ia whaatasi ai ma le tele o tusipasi. E pei o na iai certificate i level 4 management, computer operation, electrical engineering, ia ma le tele o isi certificate o whaapea o na whaamawina i lātou nei. O le anganga lava i al matanga luenga, ina ia sitia pele au au nanga, au wale saunga le mua le atunuu, solo nei mawalese, mo Samoa, tau longolongo. O lo o yele na lo ta ingal mtanga wengal soi fo malo loina e o atu le fa ingo AUKUSO o au si le iwa se furuiva pasene
o ina to o fai la to pui o se whapoponga lea o le nei report. Ele mai ayo le aso na nafi na au sia e tusa ma le tolu se fulu no afe 5 se lau ma le tolu. E tusa lea ma le tolu se fulu pasene o le faita wa fai tangan o Samoa o mai ona fai o la to pui umai lua o le COVID se fulu iwa. E se fulu iwa afe 5 se lau fitu suwa lua li i. Ai se fulu no afe iwa se lau lua se fulu limo tamaitai. Ai tusa ma le valu se fulu no afe lua se lau iwa se fulu. E tusa lea ma le fitu se fulu te si ma le valu pasene o ina to o faile pui mo le COVID. O le foi numera e au fia ia li e fase fu lima afe o no se lauiva sultasi matama ita e fase fu afe 5 se lauiva se fu viva. E tu sai ma fa mo le mtanga le wenga le soi fo maluluina. E tu sai ma ina to lo fa wanga wenga ya le tuwinga o lo so longa le lei lava le nga wenga fa atino fa tasi e malangulangu ato le mamalo le atno. Ma o lo iai lava vainga o le wha moe mawalunga e au sia le iwa se fuluiva pasene o whaitawa o whai o Samoa i le whai unga o AUKUSO. O lo tau sanga mai fo le mtanga luenga le mabalu lau telo le atunu ina ia whaatino a lato tui pui ai mai se lavo i lato o lo o anga vaa e le whai leo nei tui pui se i vanga nai i lato e le o mawhai una whai o lato tui pui. Mo le silafia o lo o toe una ia pe le mtanga luenga ma le kabineta le toe whaatino ino tu winga o le nei wha mai i tua inu umafio anga ai mai se o le savali ai e le au whainga luenga o mauta malawa i lato e le i mawhai ona whaatino ina o lato tui pui ina ia toi whaatino le tūlanga e pe ona whaatino ina e taimi o le wha mai o le misila ma o le angaluenga na amataina i le asalulu o le vai esu nei. Christine Mateo, mo Samoa talungulungu. Inise talawa mai ala fono tanga le minister o whaatuanga ma whainga whaiva ma le au whai whaatuanga e ala fi whaatawa inga e tu sae malu i tangolo o whea ngai mai la tau o se whaupoponga lea o le nei report. O le asoan nafi sa whaatautai e li whenua inga ale minister o whaatuanga ma whainga whaiva ma le au whai whaatuanga ma le au whai whaiva o lo whaatino ina le au ina atu leo o loa mo atunu umao o le nei funutanga o le talanoa ina leo lu itau ua mai o ne wheilua ai ma le au whai whaatau o loa o le atunu e talanoa ina ili telo lu itau lo whea ngai pea ma ilato a o whea ngai ele lalangi ma a whea ngole COVID se fuiva ma o se te mo mole o wheilua ai ele au whai whaatuanga o lo whaatino ina fi whaatawa inga mo malo fo mo le marketina tu le i fafo fi whaatawa inga e le talanoa ina leo lisi o mata upu o le lato funutanga ma o lo ave per wha mo tangata e au ina tu i fafo ia lato o loa ma au mai e fo inisi o taimi e alai talanoanga ma leo whai pisinisi le loto i fale e whai e lato te ngā whatia le sapla ina leo tele o talo e peyo le atunu o fiti o isi mta apna la ngai au fiai le whaatoa ino vaa e wha mautino ina le ngau sia lea i taimi sao mai ise tūlanga fō. Na tā ua fo e nisi lau whai pisinisi whapea e lea ise wa ai alu sao i au sitalia ma au kilani wa avea nei manofuanga ua ui ai. Na la tō tā ua fo e le whaingatā fo e ina tō leolo au na atu i au sitalia e ui lava e tūlanga moni o le sili leo maketi wha ai tūlangi. Na tā ua le whionga le minister ia lauli o lo vava ai pe le malo e sosani atu i atunu o lo whaatawa tuai i o loa le au whai whaatuanga. O se tasi leo vaenga lo whaalangulangu ai le tele fo i o ainga i tutono le atunu e pe o ngā luenga le malo o lo sa ili e se maketi a wale tūlanga whi whaatawa inga o le naunota inga le mtanga luenga e sosoani malangulangu le au whaatau o loa i so o se a wala e na i mawhaiona mana o miele ngā lue whaatasi e le tūlanga le telo whaafita uli o na ule uti o le tūlanga au iaia a fianga o le lalangi le whaamai o le COVID se furuiva. Christine Mateo, mo Samoa tamulongu. Wa ia nisi o swinga e le filifilia leo tangata whainga luenga inga luenga whaavai taimi e pe ona whaeloa mai le ofisa sila la mtanga luenga o bisinisi ala manuia malepa o se whaapoponga lea o le nei report. O na isu inga au fia inga luenga whaavai taimi New Zealand mo pokalami au sitalia na whaeloa report le newspaper Savali wa whaamauni ele ofisa sili e singa la iti tūlanga o le filifili ngā tangata ngā lulue e ala lea ili au mai lea ili company o tūlanga e manau mia. O whaeloa le ofisa sili e paulava vaenga mauti noe whaunga le malo Samoa e le tūlanga le whaunga ino le ngangana tautala e te tango ena whaamalia ina tūlanga e mamai ia whaamamonga po o li pote Leoleo o lo whaeloa mai le lea isa soli ngā tūla whono momoa whaatasi ima mātua o lo soifua. Pei tai tangata fōwha to amalanga isi atu o lo ave yeli whaamamafa i tau sanga
ona o tūlanga o le whaasoifua maloloina e le ngata le mamafa po le overweight o underweight e pe ona saunoa i le ofisa sili e iai nisi o suinga la iti o le a avele ma popolenga o company pe a nga i tua i mawhai o na tauli maina ni ngā luenga i whai e pe o vaenga o le o tilitilo i ai e a o na tāpina o maitanga ta whai ngā luenga o lo o whai ngā luenga i ne ngā luenga whaawai mi niusila ma ausitania. O ngā luenga tau whasimanu mai to ainga ngā luenga e sili atu tau sangal pe mita e mena o miele iai sina malamlama anga e ni ngangana whaaperitania e te tau whai ono iai ni malamlama anga e mawhai ona tala noma malamlama e whai tau whaatonga leolo o tuina mai e ngā luenga o le whasimanu e au fia o mai tangata whai ngā luenga whaawai taimi i New Zealand ma Ausitania e au fia i le taita i malanga ai le ngata i leo le tūlanga le tūmama i te tono le whale whasimanu o le mafuanga lea e afua ele mo o mia o le malamlama anga e le ngangana Peritania ma isi vaenga mo o mia ina isi le while e tangata o lo ofia maua avanoa e ngā luenga whaawai taimi i New Zealand ma Ausitalia. Christy Mateo, mo Samoa Taulong. O le awhaisin tātua maloloa pupu mo whasalon whapisanisi o na tuetali mailia molenga ngana whaperitania. Your TV2 News, we'll be right back after the short commercial break. I vai tau o wha, e hawhi ai Samoa i lolonga. E mawhai ona fō ia whawhita au li ono tula i mai. Pe a tātou tangia la patainga. Whata ua mwhaatino la patainga. This is a special weather bulletin number 2. Whao ngātanga o neone, e poloka ai le vai mai le tafe atu i te tono lau whale. A fia lo maota po o lau pisinisi i lolonga. Ta pē vave le mika e le tise, ma se i ese waia mai palaka. Ta pē mika o le vai ma whaungkesi. Ta pēna me tō tino tā aua i ni whata maua le lunga. A whaia le malu pui pui alo no whoanga, a nga i vave lo i no whoanga maulu lunga msaunga le mō. Awa i te tau mawhaia so po ia au wala o lolo vaia, ma pui pui le whanau mai autu ma la vai, o na ia awhia ai le soifua ma lolo ina ma leola. Ave le mōlo sā i awala sā lolo vaia, o na ia awhia ai whale ma maota o isi tangata. A pēlau ta avale se awala o lolo vaia, alu e se vave loa maanga i atu i se no whoanga mawalunga, ma saunga le mō. O lolonga e maua umai o ta ota mai whale le tā ua, po o vaila au ona, whao ngā vaila au tāla whea ngai, e wha mama ai lo maota ma vaenga uma sā lolo vaia. Ia mauti noa o mango msaunga le mō le whaungkesi a o le itoe whao ngā ina. Ia mauti noa o mango msaunga le mō palaka ma wai el tise a o le itoe whao ngā ina. La floa i umatau mafa ma mea sa whaalea ngā ina le lolo, o nei ono a fiailo soifua ma lolo ina. O lolonga e matua palapala ma whaalea ngā ina i vai tau mafa, whaapuna vai inu. Mo le saunga le mōlo ainga, ta pena, sauni, manofo sila fia, pui pui ma whaatino la patainga. Oh
After 24 weeks of training, 57 recruit officers graduating this morning. The program began with a church services led by Inspector Sitangata Filipo Iloilo. The minister of the ministry delivered the keynote address and acknowledged them for the hard work they have put in and for volunteering their duties to serve the country. Professionalism is an end result of a service that is delivered in an ethical, transparent and accountable manner. It is a reminder that we owe to the people of Samoa to do what is right according to law. To the recruit class of 2021, you have all earned your place in this organization. You have endured the pain and struggles of the last 24 weeks. I understand the recruit class is normally for 17 weeks. However, due to the many disruptions of COVID-19, as well as the general election and post-general election, your time in the recruit class has been extended. As such, provided you with all the opportunity to learn more and be able to expose yourselves to the reality of being a police and prisons officer. Through the trials and tribulations, you have all managed to reach this stage. Today, as your minister, I welcome you all into the gates of being a law enforcement officer. Amongst you today are the leaders of today's organization. One day, this might be you, if you serve the people of Samoa without favor or affection, malice or ill will. Serve Samoa with honesty and, most importantly, enforcing the laws within the parameters of the law, and not for personal gains or using your position to undermine or receive any benefits. As a law enforcement officer, you will need to set a good example for others, and this you should do at all times. 340 applications were submitted at the time of the announcement, but after the ministry's review, only 68 were selected, as the Deputy Commissioner stated in her reports. 4 weeks, standing before you this morning is 57 officers who are graduating today. From the 68, we lost 11 along the way. Some of them were removed from the course due to family commitments, overseas opportunities, or other reasons. The recruit class, graduating class standing before you this morning, 21 of them are females and 36 are males. These officers, as I've mentioned before, have all successfully passed the requirements of the Samoa Police Recruit Course class. These 57 officers, 31 were previously employed in various government ministries, non-government organizations, and the private sector. The other 26 officers were school leavers who have no prior work experience. The majority of our recruit class this morning currently resides in Upolu, and only 5 officers are representing the Big Island of Savai. The eldest member of this class is a 47 years of age who has proven that age is just a number, but with perseverance, commitment, and passion, he can fulfill and achieve our goals and dreams. The graduates this morning includes 4 officers of the Maritime Wing, 2 officers from the police band, 1 officer from the dock management unit, and 2 senior rank officers from our Tanumalala prison. Solone Mawalisi for TV2 News. The Ministry of Health are looking at reaching 99% of Samoa's population to get vaccinated with the COVID-19 vaccine by the end of August. Here's more on this report. Since midnight last night, 36,503, about to 30% of Samoa's population have been completed their doses. That is 19,578 males
and 16,925 are females, while 86,290, about to 70.8% of our population have been done their first dose. There were 45,690 males and 40,599 females. According to the Ministry of Health's record on their continuous work on the vaccination process, they are doing well with the supporters from our community as well, and they are also hoping that by the end of August,